चिरांनि बिजनियाव बिजनि सोलोंसालिमानि दरखं मोखाङाव फरायसाफोरा खुद्रिखांनाय दिन्थिदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोसावनाय आनजादनि फिथाइखौ गोजोननाय गैयै फोरमायना हेंथा सोमावसारदों सोलोंसालिमानि फरायसाफोरा। TDC थामथि सेमिस्टार 2020 बोसोरनि आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव बेले-बेजे खालामनायनि अजद होदों सोलोंसालिमानि फरायसाफोरा। बिजनि सोलोंसालिमानि दरखं मोखाङाव सोलोंसालिमानि फरायसाफोरा आनजाद लिरनाय खाथाखौ नायफामफिननांगौ। प्रफेसार लाइसाम लादु सिं गो बेक, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि एग्जामिनेशन कन्ट्रलार गो बेक, गोदान फिथाइ मोनाब्ला जों जिराया, जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय स्ल'गानजों अख्रां गोमसारहोयो। जी बिजनी महाविद्यालय छात्र छात्री और बलमगुरी बडोलेण्ड कलेजर जी छात्र छात्री प्रतिबाद बहिছোঁ तार कारण 2020 बर्षर जी तृतीय षाण्मासिक जी बडोलेण्ड यूनिवर्सिटीर जी तृतीय षाण्मासिक रिजाल्ट সেই ৰিজাল্টত গাফিলতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিজনী মহাবিদ্যালয়ৰ টোটাল 888 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ 260 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাছ কৰিছে। এইটো এই 260 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত আৰু যি পাছ কৰাৰ অধিক পাছ যি কৰিছে তাৰ ভিতৰত ফেল কৰাৰ সংখ্যাই বেছি। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এই বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যি তৃতীয় ষাণ্মাসিক পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত গাফিলতি কৰিছে আৰু সেই গাফিলতিৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আমি তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাৰ আগতেও যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম ছেকেণ্ড ছেমৰ অনলাইন এক্সাম হৈছিল, এই অনলাইন এক্সামতো গাফিলতি যি মাৰ্কশ্বিট সেই মাৰ্কক লৈ গাফিলতি কৰিছে বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি।